Kawai kanong France, Rupu Prasnem kabasyong basa Hyderabad, kalasya Pyniap hala ka Khun kentei, kabala Ting Khun, Hadien bakalaya syongnya salang batla usamla, yatu ki pulit hakas ngi sejan. Kmie Kristain, kabala jarngai ars ngi mensua lalap, bakalasya Pyniap hajan himayat, sagar syabar kanong ba Hyderabad. Ya kamedia balalap, hakas tiap jungkas ngi sejan, bat hakapor janmit, kakenhun pulit jungkas say be rabat. Kalapan menah, bakila lap din yaki nong Pyniap, bakila kiam yaki laingot, bakila suba dan keti. Karoma arpusau senam ka Khun kentei kabala Ting, kaya syongnya salang batla usamla u Vikram Sri Ramula arpusan senam, bat uparlok jong u Rahul Gautam, arpusau senam kila syakiam bala suba dan keti hakane ka jingjia. UN Prakash Reddy, Deputy Commissioner of Police Shamshabad Zone Cyberabad. Uyatu syakinong tok kubor bakala Pyniap ika Kristain nakabanta ka jingdon jingem bakaspa jongka. Kerajendra Nagar Police Station hakamit jongka kendai tarik unailur. Kelayo priang ika jing ujor na upersa kurim ka Kristain uprasyan balajar ngai hadu kapor menstep. Kipulit kila register ika kes bat kila penlong yak ka jing tokit. Namar bakit khot ka longyeng kisuba yaka Roma kipulit kila tokit yaka bat kala pla bakala le yakane ka kambean. Kajing tokit kapenpau bu Vikram bat u Rahul kilaksi yaka da utelai haying sa jongka hadarga galich khan hagandipet mandal haka pratarik unailur. Hadin kila penkit no yaka met haka kali bat kila legbret syahimayat sagar reservoir. Ka Kristain ka bala syong basa ha India lakumba laipus nem ban penskam yaka jakasa hangne. Kelaseng yaka Masika High School hatoli choki bat hasnong darkha college Khan ban syakri yaki bdok bat ki Khun suat. Kadon ru arngur ki Khun kentei naka Kmie salang kabalaya thok bat uprasyan bat kisa Hasun City Hyderabad bat ka Rebecca kabasa ha Puducherry. Kane kalanot kala Ting Khun ru yaka Roma nadu badangkha bat kumju saya kawe bat ka Kerteng ka Priyanka baro laingut kisa ha darga Khalid Khan.